Sorry. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know why you did. Who knows why she I've said, you don't yama. No, say the young cook. So your stomach was out. Said the young. Had been so as I become. A damn cranny meaning said if you be forcing a I don't know. Test results naturally say when you malaria when the moji. 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at tomac. I'm free. Tinatet malake, eyama ubi awenya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyama ubi awenya indigestion. Yenhwehwemu so wenya malaria and sana wafa edrui. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di nuya mabobosina. And when you are setting at 230 album, we are Bema now no more. And Mama Wadis from Kuma would drown us with me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality. And for when you are, and one is our Banumbi, but Bajuma Saum Reda. Tina Tat 230 Heba, a young conqueror. Power to the people, Mature 230. So our what feeling? Hold on, my back. Tinatet 230 Herbal. Yay! Tinatet 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no one sa ebra offer sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne all man e banofo. Ene akola ondi emfie du watching. Ghana TV. Said any day the kind of who ya now me show say subscribe share what you said that I make me also just like it. Na sounds so day APM movies have do ready am dey we wa unim dada connect so be to Janu aka che say and I say probi na ka say get connected na mre na so ai ameka say jumedi enyumeko ahodo bi ne bomachi dom tawe say me fa emrame som Ghana man any yourself and enyina Janelle organic foods organic foods ewiase ayewe ma waduane a obedi hu hia sanse yare wo adoso e wo se wudi adepa na dachi asemti wanga say ye kan na say yanka an ye wonuane ahodo bi ti say prekese kokonte powder Tom Brown enuane bebre ena yaye ede aba edwaso foforo even tell pet spices crampo no ede aso edianim no so what the reach na say an Janelle organic foods e wa ha say obebo wechi dom dendene sanso so ena ye wo Tinatet Herbal edru nwanwaso bi a abedwaso eboa siesie oba esiesie titu ema himfie ho no ehia pa e wo se usiesie ho yie na dachi bi no wanka say mihuyanka na mihuyanka wo hunsu eni ano edru Tinatet Herbal wa ha se obeboa wo esiesie nipadua ne yie pa efa wapom de nsensem ho no sanso so ena ye wo glit and glow skincare so we say na me glitter no na me glow no I glit and glow skincare ena ama me aye fefe sa no so pesa honam dua no etsoso de bia me ka kire mo me se honam bia yensro no aka say umfa honam mo me besia me ko ba me de ama yenye ne sa baby a tuntuma ye beboa mo akala na toso na hana me say uhu mo use glitter and glow no tuntum na uhu chocolate na hu say yes we chocolate skin and now who work on is what that's so far and you change na dabi but onipedia no ho ban bosken no ho ban sanse yense ever to quite edia bejesu wa odi dada daughter of the airwaves Tima Classy which I'm hosting me ba be the same day bebro am I sumo yes mama rade enumre yakin kansem no ye be my sister Paulina ene dey afro enumre yakin kansem no ye be fa free
Abos chapter. Hey, babe! Sister Paulina, we're reading glasses here, China, Hebrews. Hey, madam! Tina Tet Hayan Herbal Capsule. A drawing Tina, but what to send me? Me ready, I mention glasses. Obroni Bessie, see clear. Hey, no crow. Tina Tet Hayan Herbal Capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa for Tina Tet Herbal Shop. Hey, now wait. Tina Tet Hayan. See clear. Tina Tet Addo, FDA ahwehwem agye atum se eje. Ebusiafo mi chiachiamo. Modisha achire bru akonkonkonko alias atara ota free January one strike abako pa na make say. Quad J Ghana TV. Kwankwansa. Etro. Wo de won kai krampa wo de ka Papa J Lawrence wo de wo J Ghana TV YouTube subscribe. Na be hu nsem. About me wako aba biem se na me din kan ye no e bia na ene ne da di kan a wa hu ye na so wa be pie ye so an putupu wa be pie ye so do e so say obe subscribe abaye like it wa jinche no ehia me papa because adwinche wo hoi be mama hu ne wo team a wo pa ka sa wa te ase ye che wa dwen ne pia ma obi se eh ne me hu wa je Ghana so ni o su hwe bi ai connect me say for obi na ka chen say get connected na yen connect ye ho sa ensem no doso Ghana na ewo no ade ye tuni anti ase bubra ye chi ate ase beti ya wajije dem sa ade de na che se ensem do edoso pa na mom awe ho sem bebre wom ena awe ho sem na se ya doso kakra san se de bi mu ye wo wi ase no ase fem na ni so enyan amensha ase emfa free former UT Bank boss no Dr. Amwaben and then they were there to just say Nana Addo KOFI ade a waye no ni we emfi da na papa no senka wo pese wo sisu dua pan de so pese wo che se MPP amanyoko ni mpanimfo na ban ni mpanimfo no omutimu osuma nkasa omutimu esum omuni abadaye omuni ayemhihie ba kokora de ma oman ba free 2017 and bank ahodo bebre kan UT Bank hu no mo shate de nyina down na ye omo se ono ne ho beche na asesen emom ebi mu ko no bi mu top no omo ntimi sorry e na ebi nso ansori biem na nyame adum ebi nso be sorry eti se ye omo ade se gu no o de mra bebre ba kotua sika sei ema Bank of Ghana koye sei oni we emerge oni we Anisha enfa o se Ghana ban oni abadaye ni timo esum ankasa na ye di ye kasma ni timo esum ye oni abadaye ba akokora de manipa na oni ayemhihie de manipa oni mobrohu e de manipa empo no enka den na efe se adwuma eni ho na obi efri na koma mu abie na adwuma na empo na nyo no nko ahun wo dwen o odwen se afofo nso be didi nti no why na wafa nkofo na adwumu etuo amoka ema ni nyina nkoma eche ne kwampo no aban wunya ho mfaso wote tax waguno 2017 isi ya 2022 waguno besi na woni se omo KOFI kotena afie obi nya adwuma nya eda obi ti fie onya adwuma nya ye abeda didi ti papa ne se wono die NPP amanyoko ne die ode to oyaya de ye mfato de to kane mampanida da John Dramani Mahama say what's in the so I was sorry John Mahama one yes ada one yes na John Mahama dream nipa ho ebusia enya asem keto o de yenti asem papa ne kan no say one thing I know is that at least with the NDC make sure abanda da etwemu azisi afoforo abaso envy and jealousy and persecutions were limited. And no one go on a send a woo the sa. Or since they were limited. It's when you know, why ye amazisiano, or Mojuma abomo, papa
se wo hwe the picture dada bi na wo hwe nene ya unse asemato no onyi obo akokra by force obo akokra by force ada na wo se basa eni senke basa ye wade bi wo hono ma se wonye obi na ka wo se me de memmo na obi buwa na menje wo se wo a wo mmo obi adwuma nye na nyame ya adom na obi nsu aba na obebuwa titu ni mabunu na wo se adwuma no magu no just like that 2017 asema bae asema bae hankofo bebre egunyuma bebre obi okra no wo save o bank ho sisi egu ni sika na o save no ni nsakwa ebi wa besi na ye wonkofo bi ho a omunsanka omusika bia na wokoje bosia wo bank kase bi baabi ene wode ye adwuma na o mami saving kaka aka wa ha na senyame ya adom na ebo ano a matam e de akwa ni wura isi anakamo aban so amebisa se nipa ahina ni musika wa ha omo musika wa ha no fadin bra se na wo se omo magine entu eska bi ma commercial bank no anka mo fadi ni mra na commercial bank of Ghana entu eska ne man kofo no ya nya ne sa ya nte sa wo ya sumuda besi ne obi adwuma agu titu ni jomfo ma na ebi kra areho uhu omo otumu se mami we panagina ogina ne na so na so na ewai se wan fro bi mbisa ne se anka na kosema na nsa anko na no ena obi won so enya ono nko a bebre hwe nkofo ebi hwe omunuama obi kura wo ho a adoye ni mobrohu nti wakofa nkofo free orphanage aba betete omote on nche no munyina omudidi na isi a na egu yeyi ombede didi ebusia bidi besia na asem no ya oka asebu a oso wonka ba asem bi wo so ede edika we edika nti na mekan no edika eti said that be kai no connect me obi friend na ka che say get connected ebusia bidi besia wate asem bi wo ha oyi wani enyi edika enye se me ye bias o me de munim se me nye bias eba na se wasem eda meka what we see and we say mampani ade a wo ye ne NPP amanyoko no omo ye jealous omo ye hatred what the NPP de na ba ye o and o ye comparison to NDC intika NDC so dia ka me meka me nya bias non partisan and amete azano me nya bias asem bia meka mami fancy ha na me kai wo se nani de di kan a wa be pie yeso se de di kan na me stre wa subscribe ya mami anu de hia me papa subscribe like push mo bi me chese share adwenche ni so hia e na bell bi bo ho eno no ebi wo ho a automatically so subscribe cramp na a notification bell etimi ba automatically na ebi won so emba etie no so boso sabe ya ye de bibia to ho a ubetimi ebenya notification na wate na me kai wo say nyumeku agbo machi dom Kinaata herbal oba siesie hu ye siesie ahefie ho ye na ukoko no enko ba kwesi ho ne na nhia wo ba kwesi nganjo se me no ba ya hyehya ware na echina bi no fa ba kwesi a wo fa bio bisa ho se bi entia eno antia eti Kinaata herbal wa ha se ebeboa wo asiesie ahefie ho ye saa nso so na upe aduane anuane nuro ahodo no ahyemu ma eye Janelle organic foods ye wo prekese powder ye wo shito kokonte granite paste ye wo abe kwankwan paste no e wo ho ye wo tam brown ye wo bibie bi spices crab no ye wo bi wo ho na ne ede ne se enye dipo oto ba kope ai obetu akoto nkwa na ye ton ma no empo no se wo to ba ko akodi Janelle organic foods ebe ma ba ko akodi free ne bo no enye data become free ne bo no enye de as compared to other way e market no ebo no eye boko na we nso no enuane nuro ahodo no ayede ahyemu ma empo se wo oman foforo so wo ne man Ghana mu no upe bia ye hia ne se number na etwegu wo screen is no obefre ye be package ne fe ne de ama wo ba bia wo bia ene na me the glitz and glow skincare ezo bro glitter and glow efi wuti mi kosi wo na ase obi wa ni ti ebubu
ebubu me say se doctor ana se sofo bimpo ahye won kom se wotimi emfu da how ho for when check glitz and glow skin care ye wotin we beboa tin product beboa metina fe na ohunam dua ne nso se ye kokko adaze tuntum ne beboa amana to so kama san se hunam dia wo ye nse entu kwan abusua makramo edi ameje so aye ti maklasi daughter of the airways that's ne ye be se shia